Kani kadai kedudashan Meghalaya bengipidang sungai pi baro seketup kubom tegajan miet shaban paish kubo ki berbenia ina pechwai kimat bekongsan. Yalap election uminturang ba ukon rat ki sangma naga bentau kertong jong ke NPP uban yakun naga election KHASI na Nongstong. Panjing kershan pura ki nong elam keseng UDP naga bentau kertong ke nong thamai. Kajing penkelai ke 6th schedule kan penkelai ke board jong ke district council ong ukertong ke NPP na Lai Mukra Malki. Pentip EDC halo kajing penbit penbiang ki bekongsan haswa kajing wanruai wet shiran. Menteri rang ba ke jelau konrat ki sangma ubalaya lap election na kebentau kertong ke NPP uba adresar marngar hanong stone constituency ula kentu ye kinong tap vote ban ai jing kershan ye keseng da ka banjur halo ke jing kular jong ke NPP na kebenta ke roi kepar bat ke bah kemiat ula kentaj war ya ke jingkam ke liang persha ha ka ba ula pelet jingmut halo ke jingla jong keseng ban wanra ya ke jing kiu khamtam ha ke liang ke puli puthi ki kam melekai sports bat kiwei Ukondat ula penkesan ru ya ke benta jong ke sokar hagaban yakun persya ya ke jing khang ti doyong bat ban wat la ru ban yo ya ke jing menjur na ke benta benti ya doyong kat kum ke juk start menta bat ban pentikna ya ke nong ti doyong bakin light na ke kendon ki berking ula pensyai ru halo ke projek badang pentrei menta kum ke jing snai ke madan football bat kiwei ki jai stadium hanong stone. There will be different members from different families, different villages, different polling stations, who will support different candidates of different political parties. And different political parties will come and try to brainwash all of us with different issues. Try to bring up different agenda. We'll try to give all kind of lecture against different political parties. And there'll be a lot of heat in the election. But when election is over and all the dust settles down, people will again talk about development. Kajing elap election ke belalong ha nongra nen kesngi ki nong elam keseng UDP ki lapan jingkershan ratba na kebentau kertong jongki na nong thamai constituency agaba ki la banjur hlo ki mat treikam ki bekongsan. Uba Robert Jun Kajerin ulapan pau ya ka jing kloy jong keseng ban but dien ya ki jing trang mensiem jong UJJM Nichols Roy bat ka jing da ya ka jaj ban riu lom. Agaba ula kentui ki pat ba ban kershan ya ka jing penek pensa i kendon yada ki badon hapo ka kernet ke ban riu. Agajuk kapor uba Jemino Mautho ula kentui ki pat ba ban kershan ya uba Desmond L Maulong kum UMDC. Agaba ula banjur halo ka raikut jong keseng UDP ban pa ya unong elam uba dang kam samla uba la ban trei kam baha om kum ki weipat kiseng. Manifesto lah ni hata kikular di jongi kalong berkumdong ini keren berkasarkar India di penbor yang kasarkar India penang pengklaim susu yang kasih cedul penang aibor susu yang di district council nak lagi suatu biang berkum kerja baru kat nang klaim kasih cedul kat nang klaim ke district council nang klaim kerja baru jongi Kamper waladangi lah syarem nak kena ke konstituensi kengit bahak kena ke kenti ke pemerintah Ninjok yang ya ke jinjok berpenjok dan burung yau samla desman na kene kenong pemai konstituensi. Ka layam kra malki konstituensi kedai kawai negi konstituensi ya ka ba on sabut dien benia bin pebin hakani ke election ban Selongshan jong KHASI Hills Autonomous District Council. Sangut ki kertong na ki seng VPP, NPP, BJP, Kongres bat khnam kinsia aireng na kebenta kene ke syuki.
Ka Didi News Meghalaya kalayo alat banyakran kandidat kensoj bat uway na kikertong ubadai na kani ke constituency ubadai UMDC uba menta bat ukertong kaseng NPP uba Fantin J Lakadong. Agapo bolo jubab ya kijing keli halo kijing dawa kaseng VPP na kebenta ban pentreikam ya ke artikel laispa nyop huway uba Lakadong ulakren halo kijing donkam jong kredit ke ban riau banya ke artikel laispa nyop huway hakaba ula pen inuk saru da kaladak. Ula ong syuk-syuk ba kajing penkela ya kernet ke ban riau kan penkelan syuk-syuk iki bor tau an ki bor penyai kam bat ya ki bor bishar jong ke district council tunginya sengap ya ni ke kubor nama ka ai la tingi macna ki ai ya ka kendo siap jungi unta ka cloud ta ya ka social custom ke jungi ya ka tam mentali bangi i balai sia dia manu ka badam tinggi dan kami syai ke seksudul ya ka 371 ngam padai dan kam pindah ai luksa pe kum kaladak ke beladon ka artikel 37 dia minta ka kuat ka seksudul kata di ko example ba bahatam ba biang tam abai pek ngili ke sahapo ke seksudul ngila ngidon hadu discussion ngidon lightly ke legislative ke executive ke judiciary ke dega wei ke bentar ba ni ya ki kes ki ba ke tribal ngila la take care no hapo district council pun Imdan kam syuk balik cepai. Habis di executive power li menawan sekali kami mentali. Ada di financial state issues financial sector juga ngilang balik kemana. Kerana ke direct funding, kerana peklan cuy kita bar senang kita bar dong. TKI pat ini pak kelas sudah kini pat. Kum kajing penkre na kebenta kajing wan ruai jong Ed Sheeran ya kaba ngila ap kemit lenti menta berosh kata Hamadan JN Complex Stadium Shillong aga kat atrik urempang di bawah penyak distrik kila pelong ya kajing lang bat kinong petai kubor nen kesengi ban pentip halo kajing penbit penbiang bat kimat treikam haswa jong kani ke program ruai ikong RM Kurba ibadai Deputy Commissioner ke East KHASI District ila pentip ba on sepli ya ki kerdop akapor sau bajie janmiet akaba ondon arteli ki jakarung on sebu lightly ki kerdop ban mi on dalakun EDC la pentikanaru bagi skul kin playback bat on sha ban ra tangi ki pelapisa ki shabi bat ki mobile phone support stadium on sepenyai ru na shawai ya ki kali hakane ka sngi ban pentikana ya ka let kawan ka besuk na ka benta ki pai nong petkai. Will start from 3 p.m. because as what Madam has said, 4 p.m. the gates would open. So the first place where regulation point would be no entry at Lumjingshai Junction towards CRPF Junction Polo, no entry at Lumjingshai Junction towards Forest Colony. Vehicles out there will be diverted towards Laumali Junction and beyond. Then number 2, no entry at Laumali Junction towards Polo. Vehicles will be diverted to Lumjingshai, Jingthangprim and Jaya. No entry at Golfing Tri Junction towards Polo. Here vehicles will be diverted towards Mauro Tri Junction and Tiara Restaurant Junction. No entry at City Hut Taba Junction towards Polo, the one-way road. Vehicles will be diverted towards Oakland Road. Also, gebang gadon hamdu nim sya benra pangat ikini teli ki ke mobile jampi ke baar ke de shobi kali jampi ke balai ke de ki wallet dan i pelapisa jampi tekini de teli ke bangi nibo kendon ganum dan bandra pelat di kapang nanta pada ni kwa do ban ong ba yiki kelung hapo asan senang minum sya banwan bala dadan mana wan ra kelung hapo asan senang in pen pai na yiki shwashi yang magini bo yiki kun but min sa sya yiki banwan pai pat. Ka KHASI Author Society lan nekas kalayai ban ya kajing dawa na kabenta gaktian KHASI ban itu kum gaktian ban pendonkam na kasokar Meghalaya. I Presiden jong KHASI Dr. DRL Nonglait ila pensyai ba ya ka dorkas la deb ban IT shu umintirang ba ukon rat ki sangma bat on sepelong biang ya kajing yakren on dalakut ke election district council. Ula banjur ya kajing la jong kasokar jela ban penkela ya ka an Meghalaya Language Act arhajasan ba ula kentok persya ya kajing pendonkam ya ketian pareng hagi jakat treikam jong kasorkar ba kakta ya ubabun belang ula ong syuk ba kajing itu ya ketian KHASI kan ai mensiem ban pulia bnia ya ka bat kan ai boru ya kasorkar ban shim interview tungkam tungjam haga ketian KHASI
Submit ke memorandum jangi bat ni lalet ke delegation ke kenhun ke baklan ke society balik untuk Chief Minister la sistem tamata ti hagi tu kipor ngi osno ba la sedang ban pan jingmut na department of healthcare kuna arts and culture kuna ke education department tenrei kata kadang sudah tengah ham saya haduk menta hi kampat dan kenu berdoa jubah nak kalian jangan sorka tinggi berkata ingin hampan leje kendo let's say hadian jo ketika election MDC ingin seleje kendo yo Chief Minister nak mentaban penken mau baun simno ik sinjam ki batikna ban penlong ye ketien KHASI kowe ni ki official language support jo kejala kembang ke English kani ke issue ke subject ke bahapa jo kejala Kayura Ecological Solutions ke badai na Delhi kala semai banyak trelang bat keseroka jela Meghalaya lemru bat ki Autonomous District Council kata ke KHADC, JHADC bat GHADC ban pelong ya ke jela ke badon ya ke yok ke kot ke bam kata ya ke mei mariang. Hadian beladep ya kendu ya UCM ke KHADC uba penyak sing CM UCO uswapan merah ula pentip ba Kayura Kayarab ya ki nong rep ban kentiu shu ya ki jingdon jing em jong ki lengba ke carbon finance hakaba latmu ru ban penmi pisa na ki carbon credit ban ningkong hapo an nelai benai daka jingdon ya ke jaka ke bayar kumba kandai 1000 hektar kandai 1000 ngut ki nong rep ki belaya sno tilang batka yora ketemu ban penyar jaka hadu shilak hektar ka KHDC ke kershan ya ke ne ke jing temu dah ke ba penyesno ya ke yora bat ki pat ba kini ke projek terbaru yang ke jengerak pisah apa ke skim Payment for Ecosystem Services dan PES. On helping community and farmers in Meghalaya get the best value for their tree assets through carbon finance. So in this we have a partnership with the largest agriculture bank in the world, Rabobank, with whom we are developing this program, and we are soon about to monetize their first carbon in the next 2-3 months. We have onboarded 19,000 hectares, about 9,000 farmers onto our digital platform, and our goal is to take this to 100,000 hectares. Kei ka jing tray ka jungi ka jing day ka jungi batki ka long ba lingba jungki ni yo ban pensyai ba yo ban pensung thu yaki nong rep ki jungi bat kumjur ki nong shong shnong ki jungi habai day ba ka jing kongsan ban penek pensa kamariang kamtam ya kaba kinong rep ke jongi kin yo jing mentoi Uwei unong aidut ubala anrup khandai senam kerta ujonga Bahadur Sunar ula syak tenra kali ke besenran yo Director General jong ke kenhun sipai Assam Rifles Haribhoi District ne ke sngi ke por sipau arpo men step usunar ubadangnya ya ke bicycle udang temu banjam syashiliang surok hajan jong ke office Deputy Commissioner hagapor baga kali ke bala hairstat baha kala tenra yu ke kali thar ke badon ya number ML not Sun Y Lar kala lej ban sanga ya ka jingkir pihak surok hadu baga shalentem jong karu kala bethei ya sunala penkit no marmar shenong po civil hospital bat hadian pat la penkit no yu shenong ba shlong na ke benta ban yo ya ki jing sumar ki bakambyang na ka daw ba ulamen saw khamjur Menteri Rang Ba'du jong keri Narendra Modi ulai kendu yu Presiden keri France Emmanuel Macron ha Paris mentagasngi ban penklan syu ya kajinga dai hapedeng ke India bat ke France. Ha bakren ha kajinga lang Artificial Intelligence lani AI Action Summit Modi ula banjur hlo ke bor penkela. Ha ka ba ula kerenru syapang ke rukom sensar da ke akor ke burom bat ke roi kepar ke bekentup lang ye baro. Ula banjur hlo ke jingta jong ke AI hlo ke yok bekot Ikam ya dari bat ke im lang sa lang hakaba ula banjur ru halo ke jingdon kam bani trelang baro shitelup ke perthai ban pentikna ya ki rukom treikam ki bedon ya ke jingkit khlie ya Modi la pedang burom dagi pat ba nong India ha nong ba Paris ha po bolu yuk chat ha ke ke nong ba hinen kemien your medical report to an AI app, it can explain in simple language
free of any jargon what it means for your health. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi hagapo bola pli pajba ya ke India Energy Week aja apusan mentagasngi ha duarka lemba ke video ula penbena baki India kala kenjo kerdan kebasan jong kayok kekot hakini ke post nem baladam ula pensyairu halo ke jingkiu stat jong kari ban penmi boarding nagasngi kabala long da laipu arsha kabala pelong ru ya ka kum kari kabawan balai na kajing penmi boarding nagasngi hakaperthai Umudi ulai ro ru ikri India bakalala ban kenjo syakatong kat kum ka jingya sngotu jingmut haparis hapo ka jing tmu make in India kari India ka penklan ya ka jing penmi mar hapo kari khnang ban kenjo syaki mau mer ki bakrau hakini ki sansnem ban sawan एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं दूसरा हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तीसरा हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है Mentai ni pej ke jinglong jiman kesim beneng hatura ke jing kriat kalong kat sau degree Celsius but ke jing shit kalong apusau degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ke sngi kalong nyopulai nek shispa aba pai pat shnong ba shlong ke jing kriat kalong nriu point sau degree Celsius but ka jing shit kalong khat pra point r degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ke sngi kalong sau pun riu nek shispa kat bah juai pat ka jing kriat kalong khandai degree Celsius but ka jing shit kalong khat khandai degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ke sngi kalong nriu pra nek shispa kasun beneng kan rang hatura juai bat shlong ba kala ru bandon ka jing dum lo khando ka ba malu malah ki kap tu kat ne ki jaka Shawan poi shek bakut jong tuk kubon ni pe biang sa asin ni kini kimat bakong san Yalap election Menteri Rang Ba Konrad ki sangma na ka bentau kertong jong ke NPP ubani khun ha ke election KHASI na Nongston Panjang Kershan Pura ke nong elam keseng UDP na ka bentau kertong ke nong Thmai Kajing penkela ya ke 6 schedule kan penkelan ya ke board jeng district council ong ukurtong ke NPP na lait kra malki Pentip EDC hlo kajing penbet pendiang ki bekongsan haswa kajing wan tuai u Ed Sheeran Kut jong tup kubo jeng minta ke janmit hadu bang ni syamit kelasai kesengi haga juk kepo kubli shibuni pi baro Member of Manipur